بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga urip nu Allah, na itatarus tanu agyang kuto adi tanu ka pamagusaya saging kai at tauhid. Si kumipo sa video tano na ayaw to amya semending tano nagyang kuto makapantag si ku asyirk kapanakuto si ku Allah. Miyalui tano agyang kuto so kapanakuto na duetiman kapanakuto mala nagukapanakuto maito. Naiman to na ay niya magantano paman sa mapunto kausayan ay tano pengadian. Naging kaiya kapanakuto mala. Yung kaiya kapanakuto mala. Nakatay apkilay niyo saging kaiya video tano. Aging kaiya pembetian tano kitab Ahashiya Ad-Durus Al-Muhimma Li'amatil Ummah. Ay pagusay tano saging kuto pteroon kapanakuto mala inusay aging kaiya mga ulama. Ayami alo yakini Sheikh Abdul Rahman bin Hasan al-Sheikh rahimahullah anna asyirk al-akbar arba'atu anwa'in. Matanatina suka panakot mala na patiman kelasin yan. Na pananggilan tan waging kaya kapanakot mala kasadn sa tawa kapantagan siya kapatay. Saging kaya kapanakot mala na mata-mataan duin yan din kaketatap si kunala ka jahannam. Yung kaya kapanakot mala na tantud na iya delikado, kritikal dusa. Di pinakamala dusa amyang gulaw la si kuliw lupa. Aging kaya kapanakot mala. Paganayron na asyirkud da'wah. So kapanakot sa kapamangni ad-da'wah. Gi pamaso syirk kapanakot mala asip ked ko kapamangni. So kapamangni ni sugu wallah asitano pumangni si ko Allah. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Peter wallah subhanahu wa ta'ala terukad na niwa pang ni kanulakan kayam anan yan na tarima na kan rekano. So ayam anulalag na sukap pamangni na isusugu wallah aron tanarumbu pumangni. Ugaid na suka pamangni upon giyang kutwa dua kapamangni na si itano pakaan tapas si ko salakaw ku Allah na miyawlug si ko kapanakutwa mala. Miyawlug si ko kapanakutwa mala. Agiyang kutwa ay mananagalbak. Bata dilabogin kaya dua na lubul ibadah. Gi utak aging kaya simba. Kaya gira pumangni sutaw. Pumangni sutaw na kepukus. Agiyang kutwa ni atyan. Si Allah subhanahu wa ta'ala sa emanan yan na tarima nun wallah aging kutuwa pumangnin yan na upon gitu akapupokus aging kutuwa puso ka ko emanan na pumangnin yan ka na siing kay ipakantapas ikusala ko Allah lagi depa maging kutuwa kapamangni sa aging kutuwa mga miyamatay sa aging kutuwa miyawafat mga salihin mga pipigil bakibalat na sumiyong kasi ko kuburiran na miyamang ni kaun sa pamanat yalwan ka hay pulan hay giraw manaya na pang niyang karakan si iku Allah agiya kapangampi tatigtan katuwassul sa giyang kuto ay man na miyamatay ang mga pipigil bak hudi na si iku nga ninsan dito wassulan mga jin na tantud no tamala kapanako to si Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalalim karon so Allah subhanahu wa ta'ala ka so dua so pamangni na
kabna rotu Allah subhanahu wa ta'ala rukong pumangni kas kanya ni pagkagagas kanya ni miyangadin kanya ni langon taman na sa isa tangan yan na siingkay ni pamangni si ikam mitawasul sa giyan ko to yamanan yan na kadnu Allah amanan na din nagaganyan giyan kaya kapamangni si iku Allah na pamana mamangni kasi iku salako ko Allah na kapanakot to supman so kapamangning ka si iku yamanan yan na manusia rukong pumangni aging ko to manusia na di makatattalinguma di makamamas na di kong di mamangni ibarat naroskan yan sa Manila na sisika sa iligan ada na koneksyon niyo da ka bakano ditawaga dan di ka na baka niya kendag na rukong di mamangni na gitu na kulug no to sa kapanakot to mga orip no Allah kagisang to amanan yan na di ko tawagan ka akna ba niya kendag ibarat yan pan nasagian ko to yamanan yan na pumangni kasagian ko to kaadnu Allah subhanahu wa ta'ala ami gagayb di makadidar pa pamana maatay miyatay narong di pamangni na kulugo to sa shirk kapanakot to mala mga urip no Allah udi na pumangni ka kutaw pumangni ka kutaw aging ko to kaadnu wala na makadidar pas kanyan kanyan na pumangni na ko nangot wa din yang kagaga da agasianon ka pumangni na ko naging ko to pamana sibu to kwal aging ko to gaga saging ko to kakagaga niya sa pumangni na ko ibarat yan na tika ko doktor Peter wasang to doktor ay manan yan na tika wiyagang kaging kaya manan yan na watakan ibarat wiyagang askan yan peso miyawafat din rong pumangni ka wiyagang kaun na manan yan na kuluk no to mga urip no Allah saging ko to kapanakot to kuluk saging ko to kapanakot to na tanto na kritika laging kaiyan ni datarai ay manan yan na mga galbag kinanglan na su dua su pangni na mapokus na si ibu ko Allah supman su kapamangni ay ibarat na pumangni kasi iku kaadnu Allah si iku yamanan na dato si iku mayor si iku pedeka manusia aging ko ta pumangni na kaun na makadidar pas kaniya pagkanagiyan naguay maanan ni na kagaganian kaknaba khasais min khasaisillah na kapakayo to si ko agama tanaw agama Islam kanaba kuluk si ko kapanakot to balat na pumangni kon sa pirak pumangni kon sa eman na gupia kong ka pumangni kon sa giya kagaganian ibabagan kagago manusia na kanaba to kuluk sa kapanakot to yung gutubo emanan yan na kapumangni kon sa eman yan kagaga pamanan yan nas ibu to ko Allah subhanahu wa ta'ala dito sa subuswala yung mga kukontrolon dito na kuluk sa kapanakot to pangninta ko wala kaya sabutan tanunan ay akatur wallah natigin man na iya فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Pamana igirati wallah miya kadasiran si isaging kutua barko kapal uta barko da'u Allah mukhlisina lahu din na tepapayasiran mamangnis iku wallah tulabus siran dun mamangni sa asar buka makaligtas siran saging kutua manan yan na misusugat kiran amarg sang utwaragat falamma najjahum na amay mang ka makaligtas siran makapas siran saging kutua kaya pakatara pasiran saging utwa marga na betad sang utwa kaludan idahum yushrikun falamma najjahum ilal bar idahum yushrikun na makapasiran ka makadungko siran sa gilupa na siran pamana di siran di mana nakuto si Allah gi kapan ako tumiyang una pagto igi ramya sugat siran na marga na si sinan dito papaya ko Allah mag-ikhlas siran di sinan di mamang ni ko Allah wi ni gira mapipiya ginawira si sinan mataw sa gilupa na simbu ni ran pamanso simbu ni ran lagi kapasa nga imang urip nolla kasukapan ako to saging masatano na mas mitataralu di sukapan ako to kumiyang una masa kaging masatano wa pagalian ng mga ulama na malagi dumasusugat amapian anta ka di masusugat amapia masugat amaragna anta ka na ba masusugat amaragna si hindi pa mangani ko man niya na hindi pa nakutuan ko Allah pero hindi pa mangani ko di pa nakutuan ko Allah masugat amaragna anyan tiyalo na si fulan yung kutamiyatay anyan di pananaluan
Pengninggur ka ugu pia kong kasang awida kalakan tigin. Hampitang pegampitnya pama pang niangarakan ku Allah. Ay manan yan na pakapas ngamin yan saging nga masusuami. Di mana ko to si Allah subhanahu wa ta'ala. Aging ko to ataw. Saging ko to ay manan yan na masuswa yan. Amlay dukararaganan anta akakalalabudan. Ikadua, akala si ukapan ako to, naging share ko niya wal irada wal qasd. Kapan ako to ay ngulalan ko niat usubaya baya naguswantap saging kaya dunia. Na critical panay amang urip no Allah. Akinala nakapalanggilan na urip Muslim maging kaidat trayamanan yan nabtad. Gisu kapan ako to. Aya di nga di kang galbaka saging ko to. Ang mga galbak simbas si wala di susuat si wala mga pipi galbak. Na ayan niya takaw na para si ko yaman na dunia. Para si ko dunia. Ging ko to galbak na eding di kang galbaka. Nakadu dunia did na parang si ko wala na gusi ko ulungan na mori. Na siya ay pagkaadan si ko mga musyrik mga munafik. Aging ko ta mga munafik na edin di kang galbaka ko agamiran. Nguta mga munafik khalis. Mana munafik pamana titud na munafik na sira ni di siya di galbak saging kaya syirku niya wal irada wal qasd. Pamana ayabu di ni kang galbaka ko dunia iran. Pamaka munafik murid ibarat na ibu niya di pangadi na langon dunia di na parang kuwala na gusiko alungan amori. Langon dunia na udid na parang si kuwala na gusiko alungan amori. Napkulog na ikum yamarat ya. Ugaid na igiramanot to ang uta si imyolog. Si emya kang galbako naging ko to amyarat ya si Allah. Ging ko to na parat ya niyan. Napkisem burumbed naging ko to kadu dunia Nakanabab kulog saging ekapan ako tuwa, mala. Sagaga nas ipkulog sa nguta kapal ako tuwa, may to, so tigtan no kapaki ilaylay nagu, kapaki naganagan. Udi na, ayman na niyan na, ad na parang si ikwal na. Ibalat na ad na, kapag ad na matoon, ino di paganad, ino di pangadi, kapara ay antap yan na, an makakuha sa diploma. Udi na diploma mo sa rin si ukadu dunia kanaba para si ikwalla ugayin naging uta puso yan pamakapagupilakaan ka naad na parang si ikwalla subhanahu wa ta'ala ka simbo niya swalla ka muslims kanyan gito'y tigtan wa so munafik khalis na ron na iyamanan yan na kalilidap ron na ulog ron na puso ngaging kaya klase kapan ako to ayamanan yan na so kawiyawiyagiyan. So simba kap nyiniking gulalan ko mga a'malus salihana langon dunia kuliha langon pama intirun kadu dunia ijid na parang si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ubid na muslima ket una gina ni betadian. Ayaman na niyan na ging ko to ni kang galba ko simba niyan. Na langon na yaman na niyan na kadu dunia Did na parang kwala, did na parang kwalungan na mori. Did na inamiyan ko balas anong na mori. Ging ko to ayaman na niyan na galbak yan kasi sad kay barat na did na parang kuwala kalangon si ko na mori na kulog sa nga malaka panakutwa share ko niya wal irada wal qasd mga padibarat yan naging ko buntal yan ibarat naging ko tata na panay haji ay ka panay haji yan na li akhdhi al mal paman antap yan sang uta pa ako sa tamok nabapara ko lang nabasusot ko na kulog saging ikapan ako tuwa ikadua mi alitan wa syirku niya wal irada wal qasd o di naging uto din jihad na ayaken jihad yan an maka ni atin an makatuban an maka ko sa tamok saging uto dar pa jihadan yan kanabapara ko lang nabapara si naman ay kapatindig wagama kapaka mo kiko mo syariah kaya ni atin sang uto din di kan jihad nan makatamok anon makakuha sa manaya kadato ay manani na misugat yan na kulog sa giyang ikapan ako ta pagaluin tanong syirku niya wal irada wal qasd o di naging ko to ay manani yan na tumiranspir datang ta pagaluin nabi sallallahu alaihi wasallam
ang utato miranspir ka aya kaya transfer yan kaya tugalin yan nakagi para ko dunia yusibuha nagkakuan yan napkulog pun sang yashir kunya wal irada wal qasd nagugiyan ko to man ay kaya transfer yan na para ko bubay ka pangarumaan yan namya pangarumaan yan napkulog pun sang yashir kunya wal irada wal qasd ginan mga ripnulay mga padabuntalian saging kaiyakapan ako to ay manan yan ikadua dinggal baka naging ko to simba gal baka aswas-wat si wala sa aya niaton aya mapipikiron aya antapon na para ko kadudunia sa manan yan na ded na bon alungan na mori ded na parang wala na aya bumidaan yan na igida aya kapkulugin sa kapan ako to mala naging ko to paman na sulangon naging ko to galbak na pulos pama langon dunia ako dabon alungan na mori na nagina ni kapan ako to mala akulog sa ging asyir kunyati wal iradati wal qasd na upman naging ko to tao na matatago naging ta paratiya kamatagong ben kisngit naging ko to kadudunia ging ko to kadudunia na matagong ben kisngit na ayman na syirk asgar may tutua kapan ako to laidang utap yang aluitan wa ayakap na hajiyan na tamok anro mga ko sa tamok okay na parati ang utwa tao Muslim gitu bubin na man na meri batsun atian yung to pama mialitan ang utab mialitan to hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ina to miras sa Madina ka sabab ku dunia di na pengaruma na naaman yan na situ maka martaba ko martaba syirkul asgar kagi adna paratian yan matataun ang utab paratiya na sa mga munafik al-khalis na kulugo naging kaya syirku niya wal irada wal qasd din na amanan ang tapinasiko alungan na mauri ay katur Allah subhanahu wa ta'ala na tigin man na iya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Pamana yang pada makna ni mga uripnullah na sa tawa ya betadian ya ka atasan na ya antapin na sukawiya ku dunia ito pa mga galbakian na langon para ku dunia kawiya ku dunia di na parang ku Allah usi wala na mori di na inam ni na balas na wazinatahan agu para si ko manan yan na para hiasan ku dunia nuwaffi ilayhim a'malahum na ito na meron na tigwala sa ikiran so mga galbakiran ibaratnya naging kutata na di isa sadka ka did na parang nabaso aswat ko Allah did na parang si iku Allah did na parang did na inamun sa ayak anin makwa subalas iku surga kalangon dunia kay numisid ka para anon mambu an masyap so tamukian ibarat yuti ni atian inumisid ka ibarat ka para anin makwa binapkuan niya na para ako kadu dunia itu na meron natig wallah si isaging kaya dunia sumagal bakiran wahum fiha la yubkhasun ada na amada kurangan nun da palabat nun na dua timan mambunan kaadna mga tawa ayamanan yan na ini tunay ron wala sa tarotop ayam anaw lalagna niya kuha niya sigo dunia adong pa man ang mga tao doon tunay ni wallah ka mako masis alungan na mo rin na ipingalan tango manual lagi ang kutuwa kaya beradusan niya si ikwala kaya ngilbagan yang usimbo as inyan piniat ini suuswat yang kadu dunia Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah nasiran nadid na mapumbagian niran abalas isalungan amori aya mapumbagian niran sa alungan amori na annar sunaraka jahannam wa habita ma sana'u fiha na miyailang-ilang so mga ninapiyang gagal bakiran saging kaya dunia wa batilu ma kanu ya'malun na miya antioraging kutuanganin tinggal bakiran naginan mapuruliaging kutumataw sinibiras wala pinggal bakiran sa mga galbaga simba para ipsusuat ko Allah nasiran ini biang kering sinan ini susuat sa iko mana kadu dunia mana din na bon para ko Allah ikatlo kelas yaging kaya kapan ako to katlo ka kelas yaging kaya kapan ako to na syirk at ta'ah syirk at ta'ah kapan ako to
sa kapangunutan. So Allah subhanahu wa ta'ala nini suguyan na pangunutan sa kanina gusto rasulian. Pangunutan sa Allah na gusto suguyan. Na pun adna pangunutan na nakaasala ko ku Allah. Sa aya maana ini nakapangunutan si iko nganin kambarado sa si iko Allah. Kapangunutan na inunutan ka sukad wallah si iko kapambarado sa isi iko Allah. Gitu yung maana ini. Ibarat yan na naging kutuah shay na piyakaharamu to Allah, piyakaharamu Nabi sallallahu alaihi wasallam na inunutan na kaun naging kutuah ulama. Kasi ay syirkut ta'a na sa ikut ta'atul ulama'i wal ubbad. Gisu ka pugunuti si iku mga ulama miya makaswa na gusi ko mga ubbad, mga laisimba, mga barasimba. Naroon na ipkid. Kisa ko tungas wala. Saging ko mga tao miya makaswa na gusto yung manan yan na mga tao na mga laisimba. Upuon miya kapunta gaging ko to manan yan na ungang wallah suguan wallah aguging ko to suguan naging ko to ulama ka ging ko bara simba ka ilang ko na malisimba na pun silan makapuntag makambulang na ay nga pili naging ko to man na ay inunutan naging ko to suguan naging ko to ulama ka ang supakin sa suguan wallah nagi syirkut ta miulog ka sa nga kapan ako to syirkut ta. Ibarat yan na piyakaharam mo Allah sa mga pakabrug. Ugid na namiyan nagkaulama. Ay manan yan na tigin na halalanan. Na kiyan na ka ininom ka. Na miya minisako itong aswala. Sa iku ay manan yan na ulama. Sa ay nga miya simbagin ko to ulama. Na minisako itong aswala sa nga syirkut ta'a. Ibarat na piyakaharam mo agamat tanong so kasubur no. Piyakaharam mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orian yan adam yan ke ulama tina kepakai kana nga jusubur no nasi ko kyo no tinga sang ulama na syirkut ta'a yang kapanakutuka sa ama nakapanakutuka kapangunutan kami apakah halal laka piyaka halal yan rakaso haram na inunutan na kau na yuti syirkut ta'a na so haram na piyaka halal yan raka na syirkut ta'a na so halal na punya kapakaharaman na unutan na kau na syirkut ta'a. Peter Allah subhanahu wa ta'ala اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Kinuwiran na katuhanan, kinuwiran sa mga ulama kinan o sa mga lakiran ni simba ang mga katuhanan. Sa mga Christian, mga Yahudi, katuhanan asal ako ku Allah. Uso Isa at Maryam na kinuwiran simbaan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Nada ini sugukiran wallah subhanahu wa ta'ala. Ugip sugukiran no Isa sa giyang ko to emanan yan mga Kristiyan mga sangutan mi pupantagyan. Da ini sugukiran inuntan na aniran simba aniran so kad na naisisa gitu so Allah subhanahu wa ta'ala dati to simbaan. Inuntas kanyan. Gi ini sugu sa giyang utang mga tao. Asim bayaran so Allah sa tulabu siran sa kanyan bu isa-isa. Ugayid na yaman yan ay nunutan iran na sumanga ulama iran na gusto mga barasimba kiran. Ani sa kuturan so Allah subhanahu wa ta'ala na ayairan kaya unutan, ayairan miya simba naging utang mga ulama kiran, agu mga barasimba kiran, na gito'y ay manam yulog silang ko syirkut ta'a. Subhanahu amma yushrikun, miya suti-suti so Allah kung nganin napisa kuturan so Allah. Kauto. Di yamanan yan nakapan ako to sa kapangunutan na kulug isi ko yaman nakadakalan o sabid ko mga tao ajiran may inang ka aya kaliwanag yan na basta unutan ka so ulama o di na malaisimba unutan ka sa ngoto ipatayan ibarat mana na piyakay niya naging ko to klaro hiramu Allah hiramu Nabi na piyakay niya na kanin unutan ka na miyulukid sa nga kapan ako to mala asyirkut ta'a na pananggilan tanwaya ilidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikapat mga bangsa mi, ang ripin wallah kapan ako to nang syirkul mahabbah. Kapan ako to bubaya. Yesu kumana so kabubayain ka si ko sala ko wallah sa bubaya lagi dukap kabubayain ka si ko wallah. Yung takap kabubayain ka si ko wallah bubaya rakasin na sela-sela nagu para adat nagu kapangalim bebaan nagu kasusundong naupuan na kau tubang kiringa si iku sala ko wallah adna kaan wala pamana inirap pang kaun sububaya si iku wallah pia kalawan na kaun sububaya akaun si iku wallah subhanahu wa ta'ala am yang alim beba ang kaun na pisilas la akana sumiyundung kaun pan sa tantuang ako pagkabubayaan na eman nanin lagi syirkul mahabbah miyat tumuukas kanya na disusimba ko wallah syirkul mahabbah pamana dangad minggulalan sa mga simba nga si ikwallah kaya nga miyat tum nga kaya babayan naging kutwa kaadun wallah gitu nga ni na siya ay mananam ya mas madlas o babay akaon na syirkul mahabbah kada nga pagadatis wala da nga slaas wallah si ko mga sugun yan na ay nunutan ka naging kutwa siya nganin manusia ay nga sila nagwaya nga kaya babayaan so ay manan yan na babayan ay katur wallah subhanahu wa ta'ala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Pwede ko mga manusia kuminwasiran sa katuhanan asala ko Allah mga katuhanan ini sa gindirang ko Allah miyatum iran so mga katuhanan asala ko Allah yuhibbunahum kabubayaan niran kebubayaan nila naging kutuakin wala nakatuhanan na sala ko Allah kahubbillah sa lagi dukap kebubayaan ko Allah subhanahu wa ta'ala pamana basta sububay akan adna makalawanon kalawanan yan so adna nganin akalawanan yan so kap kebubayaan na disi ko Allah napkulo sa geng syirkul mahabbah kinanglan ng ripn Allah na so wallay kebubayaan tanong Ded na pagkalawang ko bubayatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Api ang tunad na siya'y, api ang tunad na manusia sa aking kay dunia. Api at mismo gisu ginawang ka na mas mapagkalbingan na was kabubayan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nabi niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabubayan ka ketumuo ka so bubaya ka ko Nabi sallallahu alaihi wasallam adi so bubaya ka kung ginawang ka. Nayap ni sala ko manusia. Na ayap na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sad na sa emanan yan na tao inun yan minibugak sa emanan na mga simbo niyan ko Allah sabab ko bubaya yan si ko nganinsan kaadun wallah amya pa kalabi niya naging kutwa salako ko Allah subhanahu wa ta'ala ayan yan miya sila ayan yan kaya pagadatan ayan yan emanan yan na ron miya makasundong sa kalipatan yan kaya lawanan yan sububaya si ko Allah naksab na ramyulog sa ging emala akapan ako to mga ripno wallah na ilidastan wallah sa ging kaya mga laakapan ako to pangnintano si ko Allah anap kasabutan saging kaya may ito adito na di kapamagusaya ito oras adito na di kapamagusaya saging kaya at tauhid akida saging kaya nadatara iya mga bandingan makapantag si ko mga kapanakot to kagiyagi tantud na mga laadusa si ko Allah subhanahu wa ta'ala tanto malausayan saging kaya kapanakot to kapaman na adna katuon ka kitab dua kapurgada isa kapurgada pipira kabuliyong maayabu piyagusay niya naging kaya kapan ako to naging kaya asyirku billah na dito no kailangan mamagusay pamangin tanong sa ikwallah rilaan tanong niya nubuid na kapkaribat tanong na upman nubuid na yamanan yan na kaluy tanong si iya mga ilmu at pagkanggayaguna mga pipya na tariman tanong tawfiq to Allah subhanahu wa ta'ala agito sa ilmu ipamaganyan si ikurip niyan mamangin tanong sarila manalamat tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala kaad na oras tanong adit tanong di ma kusar tanong adit tanong di masibending saging kaiyaman yan na kawiyawiyag tanong kikinal tanong si iku yaman yan na kasabuta tanong ko agama tanong agama Islam bata di laboging at tawhidullah ging kaiyaman yan na kapakaisit sa si iku Allah kagidid nun yan ilmu apaganad nurip nun Allah kagi ayaman yan ay napakindal na ka nasukad nan ka وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد balasankan wallah subhanahu wa ta'ala sa madaglang apya taupikan tanunian sa emananina menggelubuk tanus wagamanian tatapun tanunian saging kay agama pagandudungan salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh